Пірлігі сазулавгуне республикара ужымлы да ергене пұғын заиртіне. Шывашкенре вундоғыр муниципалитетра депутацияне суйларыш. Шанбеге Шубашкарда, шене Шубашкарда, Уладырда, Шамарлери тада Красноармейский муниципалитет округенже депутациян хушма суйлавы болны. Теп суйлав комиссиянжен пілдерне дорық республикара бұрнаганзен, херық тоғырдулы де сағыр вунымыш процентже суйлав участыгезіне пырза хозен жуғышне балыртны. Республикара шичер загрвуну суйлав участыге ирире хужылны. Конверсенче авын уйхин пәрремежечен маларах сазыланызен бюллетенезем. Урнызене пломбалартны. Ундан тень бюллетензене ярайшы. Нет. Вторая на мне заметка. 11, 12 снизу. Суйлав кажал лайх настроение бе ирцегайре суйлавын результат жезем өзем закона келе жүрлін бурде шағынба ебе сулав жизне салынлашын. Вырында тірлерін онланман үйдусен 89-90 шак экспертсем, адвокатсем, общественный палата членсем вырында тацабат пачердесем. Подромахсем тухман. Республика Буштыхи Олег Николаев Можорби Бірле Шубашкар районенжи шектерме суйлав участок не шитреш. Вырынды хойдыдымлық район Алексене Кертень, муниципалы округ семергелезен вәзем вайлырақ адалма бұшласыне, яваплық туйме үзесене жанныне білдерже. Икші реги пенетлажын авын ойхин вумбырмашынже сазылава ғучынны. Ку суйлаганзен 6% яғыне. Шақыдардыва пиде лайық тези балырдайшы республикари теп суйлав комиссиям пайда жызем. Ялангелех Чуваш Енре канды районезенже бурнаганзем пуринжен малдан хойзен жуғышне пәлдерме васканы. Закона босны тәхлесем шақсура пиде сахал. Шитмелексем продак пулзанда везембе ебір вғдынже сүтсе явны. Суйлавға мисезем ергелі закона боғынулы шлені. Шақ суйлав зенде санав жезем пиде нумай бұлны. Пинде житчер санав жезем шақ суйлав ғудшынны. Общество палаты санав жезем, тада политика партия, тада кандидатсем санав жезем дұратны. Кашни суйлав участығынде санав же бұлны. Едерне районенжи шеремеш округра суйлав иртмендезе балыртны кунда пер кандидат кына худшынны. Анжақ керле жүхлі сазу пуғайман. Тебір вижу ихран, тебір ғуд сазылама девет едернезен. Шандалы гелайық, пипиде жанапыр, пирин избирательзем, хулара бурнаганзем, чанахта хезене вали достойно депутацияне суйлаштезе. Суйлаура, политика партизем, тада хозяин дратна кандидатсем, вишер ширин билик мандашын тубушна. Политика партизем день, Единая Россия, вишер ширин билик мандат дельне. Справедливая Россия за правду партиин водар мандат. КПРФ партиин твада мандат. Партия пенсионеров пар мандат. Тада хозяин дратна кандидатсем, вундвада мандат дельне. Шақ сулазем бейбірін дада шавгун хушма сулазем битреш. Шубашкар, гулышене Шубашкар, Уладыр, Шемерле, тада Красноармейский муниципалный округ, хушма депутат хушма сулазем хушындеш, унда буре вуны мандат вуляттардеш. Везенжен тада саккар же Единая Россия кандидат земи шинзелдеш, Справедливая Россия за правду пар мандат, хозяин дратный кандидат пар мандат шинзелде. Шылай суйлав участыгенже сазылаганзен комылды үйімне шеклестеллевбе спорты мұрдывезем конкурсем ергелене. Шанбады шинзем хозине уява лекне бегех тойреш. Шәне Шубашкарды хула пуғывне Единая Россия партирен Александра Петрянкина суйланны. Шубашкарды вижде суйлав участыгенже Инна Исаева, Владимир Доброхотов, Павел Литвиненко маладухреш. Республика Гларум Валерий, Регина Кубайкина, Дмитрий Ковалев, Дамир Хантимиров, Павел Иритков и Игорь Зверев.